Evo ga ljudi, jedan kraći video. U ovom videu reću vam ono što sam uspio pronaći na internetu. Dakle, svi odgovori koje ću ja danas dati dolaze isključivo od onog što internet nudi, a jedini službeni odgovor ćemo moći dobiti od Nikokada Avokada kad za to dođe vrijeme, ako on ikad to objavi. Sad, ono što sam uspio pronaći na svim, ajmo reći, portalima, to je da Nikokado Avokado zapravo radi već 2 godine. Zadnji video je bio prije 7 mjeseci na njegovom kanalu i na tom videu vidi se da je dalje pretel. Sad, informacije kažu da je on zapravo pripremio nekoliko videa kako bi uspio sakrit ovo što radi. Dakle, ovo je sve bio, ajmo reći, njegov, kako on kaže, eksperiment. I on je ukupno 1 godinu i 7 mjeseci skriva to što je on radio. Gotovo 2 godine, ajmo reći. I evo sad se pokazao mršavi puno. Sad, ljudi se tu zapitali, ja prvi, pošto se bavim sportom, kako on uspije izgubiti 125 kg u samo te 2 godine. I sad, tu su dvije teorije. Prva je teorija, ajmo reći čak i rijeđa, a to je da je on zapravo išao teretanu, zapravo se drža zdrave prehrane i zapravo trenira i to skida. Dok drugi dio, s kojim se ja zapravo slažem, je da je Nikokado zapravo koristio jednu kemikaliju, ajmo reći jedan lijek koji se zove Ozempic. I taj lijek se koristi za dijabetičare koji vam snažno smanjuje potrebu za hranom i tako dalje i onda vi na taj način gubite kilograme jako brzo. Međutim, tu onda dolazi neki, ajmo reći, procesi starenja i tako dalje. I iskreno, mislim da je to točan odgovor iz razloga što u 2 godine neko toliko popularan kao Nik Avokado, mislim da bi bio primijećen kako trenira, mislim da bi portali i mediji počeli pričati o tom, pogotovo s obzirom da je njegova popularnost iznimna, tako da je išao u nekakve programe, to bi se znalo definitivno, 100% bi ga uočili, a na ovaj način nema potrebu da ide za tim putem. Također, ako ste vidjeli njegov prošli video, on tu zapravo izgleda mršavije, ali nema izgrađen niti jedan mišić. Ako prolazi kroz puste treninge, tijelo bi se gradilo nekakve mišiće, što znači da ja iskreno vjerujem u tu teoriju da je on koristio nekakav suplement, u ovom slučaju kako svi portali pišu to je Ozempic. Ozempic uglavnom dakle, koriste dijabetičari, ali isto tako počeli su ga zloupotrebljavati svi ljudi, modeli u fitness industriji i tako dalje zbog njegovog tog brzog, ajmo reći, pogurivanja, gubljenja kilograma i tako dalje. Tako da eto, za nekog ko zanima više, ja neću više raditi video na ove teme, stoga možete pratiti njegov kanal što će on reći. Evo osobno, ja mu ne bi ga niti hejta za ovo, niti ga mrzija radi ičega, samo se nadam da će još doći do neke mentalne, psihološke pomoći, pošto i dalje vidim da nije toliko stabilan, bez obzira što je uspio izgubiti kilograme, samo se nadamo da će čovjek biti bolje, jer je stvarno lud. Tako da eto, to bilo to, vidimo se u idućem videu na kanalu i to je to i pozdrav.